yazi le ndoda mayifika la izolo mina angiyazi le ndoda phela nongangeke ngimbone umuntu ogxuma kodwa ngingamnaki mayifika la iyasho le ngane engiphiwa nayo la ukuthi le ndoda le ka TikTok isho futhi siyambile angiwelcomanga nje yasikahle nje umuntu phela nayo kuyimida yasi futhi ibonini ukuthi yazi kuhlungu ngabe uthi uyasiwa wasiwa yiwonke umuntu yazi lapha ekhona iphatheke kabili mina ngiwelcome samakhelwane nje izoyithengela ehlulele kanti indoda iyagxuma hayi kusiyami nawe kodwa nje ngihlolela ibhadi ngempela angifuni le ndoda mina angifuni nje yakuflathele khona hawu le ndoda ngisixuxuxuxu ngizosenzani mina tegxuma ingaqedi veleleli angifuni le ndoda mina ngeke nkosiyami usuyithembiseni mina ushwebile shem angidandi nje le ndoda angifuni nangenhliziyo yami yonke nje ayingichasi nje le ndoda ngalutho mina sifikile lesi sithutha lapha izolo sizothenga ukudla sangixoxa ngathi sisuka kaMpungose besibusa sidla inyama asibusanga kanje cha umfuna utata uGodi hawu msawuxoxela umsisi le ndaba utata awumthandi utata kufanele lazi iqiniso ukuthi awumfundi hey hayi sengiyabona impela ukuthi ukuthi uphendule lethi hayi ukuthi wongiziba wawusuka ubhizi angithi sengiyasebenza sengiyakubona nami ukuthi hayi ukuphendula umuntu late hayi ngoba usukumeyisa usuka ubhizi yazi ake ngiqale ngixolisa ingane kamama uma ngikuphendule ngaleli soko sanalo hayi ngiyaxolisa Mpungose ngangazi ukuthi kade ukusebenza ukwenza ukuthi umuntu umbluthiki usuyathula yabona sengiyibona into ukuthi abantu nje uma umbluthiki umuntu ethule hayi usuke ngiziba usuke ebhizi